Ne, deda i baba. Deda i baba, evo, ne znaju praviti Snješka. Ja, čekaj, bit ću vam. Niki, Marko. To Snješka? Ne. I don't think so. Gonna be beautiful. Oh. Beautiful. Snow is too dry, that's why. Falling apart. Znaš kako se kaže, svaka isprika je dobra isprika. Ja. Samo, kako smo napravili do dole, tako ćemo mi napraviti. Ali glava mora ići posebna kugla, ne ide to tako. Ne može napraviti. Evo, koji baba Helja, sama savjeti vas. Kam šova. Isti babini gdje. Posebno napraviti negdje. Napraviti loptu. I tried. Prvo ćemo napraviti kupolu, pa ćemo onda napraviti glavu. Ja, ne možeš raspadat se. Ja. Told you so. Onda ćemo dići. Samo ovako nastavi praviti. Ja, i onda ćemo oblikovati. Just carry on and then we gonna make it. Ja. Of course. Ale šviti pajkiš. Ali šviti pajkiš. Okay, eventually it's gonna be a snowman. I promise. I promise. Hey, look at this, look at this. Almost. Like a bottle. Damir, right. To. Ko ova boca. Gdje je deda Uja? Šta deda Uja radi? Deda Uja otkriva travu. Dina! Gdje si, Pepi? Nabi ga. Da se. Da ga nabiješ na šerpu, malo ovako okreneš. Hvala, ja. To si pravi savjeti, njega ošti. Deda Uja, say hello. Hi! Ajo. Ja, sada dobro nabi tako da bude. Nabijem. Trude se. No, don't even joke. We are busy for last 2 hours with this. So it's not the easiest job on the world. Probat će oni na godinu. Ja. They're gonna have a good laugh when they see this. Dada! Ovo snimaj. Taman smo ga napravili i sve smo ga... Čekaj. Ne vredi dok se ne nabije. Nabije i onda mu vraćaj. Ja. Viš da ne vredi dok se ne nabije. Idem ja zapaliti jednu. Josi? There we go. Da mi stavimo lonac na vatru. Ovo sam još bolje izgleda. Told you. Samo napravi ovako kupolu i onda ćemo mu napraviti vrat. Koji struk? Koji struk, ja. Ja, ostane pola godine. Pola po pola. Ja,
Ok, još 10 sekundi i onda te gasim. Ja, onda je opet stav. Sad ćemo čekati glavu. Dotle ćemo mi napraviti glavu i onda opet snimati.